Tutonye beni nande mwambureja michezo ntere Chegembe South ni jakuchirite mangirija antu baraba ikinyete okungura ntintikano ije kieni ni mashindano zira takarikirite ndene ya kieni ya primary ya Kirindine je kuchira kinyatongerie mwanya mwanya. Kuwasalimia wote. The best team win. Kama ni aje. Asante. Inda na uti area. Ko wanta mkwitao ni uto yambo na babe njire yambo na yo ikabo sikizete arambe wida no mukai renge ende kendra algo muntoro yerwa iko na kenta to yale muntoro wale ria na kenda wona njara no sapota kinyethera tutona kura cietu itana batwe itwendete antu betu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unende kucokia ngatho muno ke timu ya Karubaro nonto gwakwa number 1, timu ya Anchenge nonto gwakwa number 2, timu ya Azimba nonto gwakwa number 3 na tinya timu ya Kambo na kinya chokerie Kirindire na timu ye thairere akire batwe ndo etarabona ndabera woni loine na ndakaisi yetu kato imotivate wa ito bwerwa bito kuona tweta tongana twatana towa batwe turenda bwanete timu ya Anchenge yanete na kombe kina bote zogeri morunga thoronto bobu towa timu ya Karubaro yanete obo ekamenya ni asethete ye ana morumo kenda asia ni boba ibote zazawa toibwate timu ya Kambo no yanete o timu yete na kombe na tinya timu ya Thimba tonto jonde indakasieto tesa sawa bora bondene batwe ni promote talent antu betu kwa tu kameveka na kureta antu ba twachanga mbesa kindogo ikombe bwabiona na inyote antu bakana batena gantu muko ke timu yu si anatosa matosi mimi nikiwa mbunge hapa ntendare mpitema na ndemo chokere nkadho support rabo ampete mbesa sia CDF milioni mana ya ere na isi ya sena percentage ya sport nitwaro ne onto ndakayo onto babwe bwakaera chua bukarea kwewa mbesa na supportwa na mbesa sia CDF kodhidi ya manto amechezo ina mbesa sieta ande bore boka maka otembo ruaro takia lakini kangu ndo bora tunataka heshima kwa jensi mpo ama mpo mko tayari tusonge pamoja mtanjiandikisha kura ya kumfukuza Kasongo hebu nione wangapi hapa jensi watamchukua kura harambe mtaungana na sisi kuhakikisha tunaweka mabadiliko katika kaunti hii watu tayari na Kenya yote tuwachague viongozi wa DCP tukianzia na Mzalendo akina Mugambi Manyara akina Berere wangapi wanasema hapo ndio tuko sisi anto bako na ndakaire tete nao itiona mevira itiona uniform otebyo yona na tuona thirikari twatarere mugomelikana na tuona thirikari twatumire muntu kenda turateme bira na into bionde
Kana muno onto ndikuona buri organized timu hiji gucheza mubira mwega sana na tukaba support woni kwamberia mweri wa Oktoba captain ndenda kugura mbas irega kamata Meru kebe ikumembe bagetaimenti guchethera no arabu toka itaganga imenti toka baetegembe bakeje guchethera no ibo kwenda mu bantu betu tuchoke tubugurire irato tuchoke tubugurire uniform tuchoke butumunengaire kanyamutema tukwenda kuona vijana betu bigitangu geji kwao kwamberi Oktoba wana medeka Muzalendo pia program ya antoba Gembe South kwamberi kweje imenti na tukabejera nambas na tukabachokia kenda tomba go promote sports in Meru County awange 2027 bwangwatire muno mukono 2017 na ingwete kia 2027 bukambikia mwe butembikia ngwe anto beto